nekoga kome treba pomoć u smislu prevencije suicida i tome sličnih stvari, hotline su, znači možete ih dobiti na www.cdpc.gov. Ja se zahvaljujem dr. Nori Festić. Samo za oni koji ne znaju, dr. Nora Festić i njen suprug su u našoj islamskoj zajednici od samih početaka, od samog osnivanja. Oni su jedni od velikih donatora našoj zajednici. Međutim, što je najvažnije je što mi imamo Bošnjake ovakve kako imamo ovdje. Mi se trebamo ponositi, znači, i mi imamo koga da pozovemo, da drže tribine, da se nose, znači, sa svim najvećim stručnjacima ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi to prezentujemo i tako ćemo Boga i nastaviti i dalje. Mi ne želimo da se prodajemo, da pozivamo senatore ovdje američke, da pozivamo majore ovdje. Ne trebaju nama, mi ih vidimo na televiziji, međutim, mi trebamo poruke da dobijemo ovakve kakve dobijemo od naših Bošnjaka ovdje, od naših naučnika, od naših doktora, od naših magistara, jer oni nam mogu da preporuče ono najbitnije znači što je, jer su oni kroz to prošli, kroz koje mi treba da idemo. Ja se još jedan zahvaljujem našoj dr. Nori Festić i mislim da ćemo Boga inšala biti u saradnji dalje i da ćemo obrazovati i edukovati našu omladinu koja je ovdje prisutna i ima nas dovoljno, jer ovi momci ovdje koji su doktora 4 Amerike, oni su znači lideri, ako Boga inšala, u svojim sredinama i koji će prenijeti ova iskustva. Ja ne znam da li dr. Nori Festić ima vremena da ostane večeras u programu ili ne, pošto nismo sigurni da li će dr. Nora Festić da bude u večerašnjem programu, ja bih se iskreno zahvalio njoj i naša Bosnia American Youth Association of North Florida, BANF, znači dodjeljuje zahvalnicu dr. Nori Festić za nesebičan doprinos i požrtvovanost u očuvanju identiteta, kulture, vjere Bošnjaka i učešće na prvim susretima bošnjačke omladine Sjeverne Amerike. Jackson and Florida, mi, ako Bog da inšala, idemo po planu. Evo ga, već do sada smo znači završili, taman kada smo i trebali u 5 sati, dr. Nora Festić trebali završiti sa svojim predavanjem. Sada, ja mislim da Efendije imaju schedule svoj, da je možda vrijeme i kindije namaza, ili da napravimo, da se ne presno narod, mi ćemo zamoliti onda, jeste. Ja bih onda, ukoliko se slaže naša sugovornica koja je htjela, koji su mi faktički neskoro zajedilo, prekinuli smo izlaganju, da završi vjerovatno svoj nastup koji je planirala do 5:30, da biste onda mi premjestili, znači, u vikendiju namaz da klanjamo
i uzet ćemo drugu salu ovdje koja je obezbeđena da bi nama mogli da za večeras urede ovdje za program koji očekujemo ovog dnešna večeras. Pa, izvolite. Da se vratimo još malo na temu kultura. Bosna i Hercegovina je relativno mala zemlja, a ima tako veliku i bogatu kulturu. Mi često kulturu ispoljavamo na razne načine, što mi znamo da se veselimo, to je uvijek kroz muziku, a vidim u ovoj anketi da ste mi svi tačno odgovorili šta je Srdalinka. Srdalinka je bosanska tradicionalna pjesma, što me jako obradovalo da već znate da Srdalinka postoji i da je to naša pjesma. Ne bi se puno osvrtala na kulturu više, da vam počinjem od Kulina Bane, šta je kultura, i to vjerovatno dobro znate. A htjela bih da vam kažem da obratite pažnju na kulturu lijepog ponašanja. Vi sada kao mladi mislite da je nešto fun, da je nešto cool da radite i da stavljate tamo svoje slike na Facebooku, na MySpace, na ne znam ja tamo gdje. Međutim, to sve što ste tamo postavili na internetu, to sve uvijek stoji. I ako Bog da pođete na koleđ, aplicirate na neki veliki koleđ, a tamo imate neke embarrassing slike, znate da vas to može koštati upisa u školu, neku veliku školu, ili kad budete aplicirali za poslove. Znači, što vam ja dajem zadatak, danas, sutra, prekosutra kad odete kući, je da lijepo pregledate sve na Facebooku tamo što ste postavili i komentare, da znate još uvijek da law enforcement isto gleda tamo kad postavljate oni svoj, kako da kažem, post, da oni čitaju, znači imaju pristup. Iako vi tamo kažete u svojim opcijama da ne mogu, znači nije tačno, oni imaju pristup. Ako ste nešto loše uradili, nemojte to stavljati tamo na Facebook, to nije lijepo. Drugo što vam hoću da kažem je kako možete bolje pričati bosanski jezik je da između sebe, primijetila sam da vas dosta priča između sebe engleski, nemojte. Ovi susreti su dobra prilika da malo utvrdite bolje bosanski jezik. Vjerujte da je meni lakše pričati s vama na engleskom, ali evo mi smo ovdje odlučili da će to da bude na bosanskom. Znači, iskoristite sve ovo druženje sa bosanskom djecom kad se nađete tamo negdje. Vjerovatno imate bosanski drugog. Pričajte bosanski. Jer sutra vi ćete imati zadatak da učite svoju djecu. Znači, ako vi ne budete učili bosanski, neće ni oni znati. Drugi način je kako bi to mogli uraditi je da čitate na bosanskom jeziku. Mi imamo relativno mali broj biblioteka, ali vjerujte mi, možete naći toliko literature i na internetu. Na drugi način kako možete doći do literature je kad idete u Bosnu, umjesto onog paketa rijeta što ga ponesete, možete ponijeti 2-3 knjige. Pa možete formirati jednu biblioteku u svojoj kući. Znači, nađite vremena da se družite sa našima. Jer to je jedini način što vam doktor Agić kaže, asimilacija. Znači, ako vi budete govorili engleski jedan sa drugim, ako budete razgovarali na engleskom, znači, vi neprimjetno se asimilirate, postajete Amerikanci, neprimjetno zaboravljate bosanski, isto roditelji. Kaže, lakše mu je objasniti na engleskom, znam ja da jeste, ali trudi se. Ne bi vam više oduzimala vremena, znam da ste svi umorni, a prepustila bi sad doktoru Agiću da nam objasni šta je naša vjera znači, pošto mi često vrkamo pojmove, vjera, nacija, kultura, tradicija, običaje, znači on će nam razjasniti šta je to naša vjera, a doktor Efendija Cerić da nam objasni šta je to nacija. Znači da ne vrkamo te pojmove. Izvoli, doktor Agić. Ja neću dugo, zato što sam već govorio.
a i govorio sam i o religiji, dakle govorio sam o vjeri. Rekao sam, a to ću ponoviti, dakle, najveći dar koji nam je Bog dao poslije života je vjera, i to vjera s kojom je Bog zadovoljan. Jedina vjera s kojom je Bog potpuno zadovoljan je ona koju je objavio svom posljednjem Božjem poslaniku, u posljednjoj svojoj poruci čovječanstvu u Kur'anu, to je Islam. I to nalazimo u Kur'anu u riječima inna dina inda Allahi Islam. Prema tome, to je naša najveća vrijednost, s tim treba da se identificiramo, to treba da čuvamo, to ne smijemo ni pošto izgubiti. Bolje da izgubimo ruku, nogu, bilo šta drugo, što nije od životne opasnosti, nego da izgubimo Islam. S obzirom da nemamo puno vremena, a da moj kolega Ahmed Efendija Cerić ima pripremljeno obraćanje o problemu nacije, ja bih sada prepustio da on nešto kaže o tome. Salam alejkum. Obzirom da ja nisam istoričar i o naciji da pričam, to bi bilo izlično, međutim, može čovjek pričati onako kako se osjeća. Dakle, ovdje je problem, odnosno tema, bošnjaštvo i šta je to Bošnjak. Ukratko, mi ćemo se poslužiti ono što je već, dakle, kroz enciklopedije, Wikipedije i ne znam ni ja, naučni separate, historičara, ali najbitnije u svemu tome onako kako se osjećaš. Potrebno je naglasiti da su Bošnjaci, za razliku od drugih naroda, čije su zemlje dobile imena po njima samima, izvode svoje ime iz imena domovine. Pa Bosne, slično kao Italijani i Španci. I najčešće je prihvaćena teorija koja se tiče porijekla imena zemlje. Bosna kaže da je ime zemlje nastalo iz imena rijeke Bosne, koje je imalo različito, ali slično